iawn I chi gyd a chroeso i'r Roedfa Foreol yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr. Hyfryd I weld chi. Very good morning to you all on this Mothering Sunday and to everyone who's joining via Facebook and YouTube. Mothering Sunday, of course, honouring the Mother Church was the original meaning of Mothering Sunday, when people would go back to the church where they were first baptised and brought into membership. Ond beth bynnag am hynny ni'n cofio am ein mamau heddi siwr o fod. Felly, fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd yr emyn agoriadol, sef 358, 358. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn i'w fanwylid, doniau'r nef sydd ynddo'n llawn peraidd hyfryd, dai'r faith nac uchder nef byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia. 358. Troi at yr efengil yn ôl Ioan ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. The Gospel according to John and the final chapter of John's Gospel. If you're following in your English Bibles in the pews, it's on page 1106. 1106. And in the Welsh Bibles, we're on page 127. 127. The final chapter of the Gospel of John, and I'm beginning to read at verse 15, adnod 15. Porthaf y nefaid. Mae'n debyg bod yna rhywbeth yn bod ar y peth mae'r sain heddiw, felly o I ddim siŵr os yw bobl sy'n gwrando mewn yn gallu clywed, ond bydda I yn
tared yn uchel. Porthaf yn Efaid. Yna, wedi iddynt gael brecwast, gofynnodd Iesu i Simon Pedr, Simon fab Jona, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd e, y dwy farglwydd fe weiddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy wyn. Wedyn gofynnodd iddo yr ail waith, Simon fab Jona, a wyt ti'n fy ngharu i? A dwy farglwydd meddai Pedr wrtho, fe weiddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefau. Gofynnodd iddo y drydedd waith, Simon fab Jona, a wyt ti'n fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod e wedi gofyn iddo y drydedd waith a wyt ti'n fy ngharu i. Ac meddai wrtho, arglwydd, fe wyddos ti bob peth, a wyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefau. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, pan oeddit yn ifanc yr oeddit yn dywregysu dy hunan ac yn mynd lle bynnag y mynyt. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywregysu, a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth byddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Trodd Pedr a gwelodd y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu yn ei canlyn, yr un oedd wedi pwyso nôl ar fynwes Iesu yn ystod y swper. Ac wedi gofyn iddo, arglwydd, pwy yw'r un sy'n mynd i ffrydychu di? Pan welodd Pedr hwn, felly gofynnodd i Iesu, arglwydd, beth am hwn? Atebodd Iesu ef, os byddaf yn dymuno iddo ef aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Canlyn di fi. Aeth y gair yma'r led ymhlith ei ddilynwyr, a thybiwyd nad oedd y disgybl hwnnw i farw. Ond ni ddywedodd Iesu wrtho nad oedd i farw, ond os byddaf yn dymuno iddo aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Hwn yw'r disgybl sydd yn tystiolaethu am y pethau hyn, ac sydd wedi ysgrifennu'r pethau hyn. Ac fe wyddom ni fod ei dystiolaeth ef yn wir. Y mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu, petai pob un o'r rhain yn cael ei gofnodi, ni byddai'r byd i'm ti fi yn ddigon mawr i ddal y llyfrau byddai'n cael ei hysgrifennu. Dwi'n hoff iawn o'r adnod na'r ola. If everything was written, I don't think the world would be big enough to hold all the books that would be written. Yeah. Ychwanegau Duw i fendith ar y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd. O iau. Felly feinwn ni i ganu gyda'n gilydd eto yr ail emyn sef 224, 224, arall eiriad o'r salm hyfryd. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fe enaid i yn dyheu am fod yn agos mwyn profi wrth gwmni di. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finna'n siŵr mai ty di yw serch fy nghalon, ac o ddiw a ddolaf di. 224.
na o'r emyn. Cyfle i ni nawr i ddod bron gorsedd gras mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddi. Duw a thad ein harglwydd Iesu, wrth i ni nesau ata ti yn awr unwaith yn rhagor mewn gweddi. Gofynnwn am dy fendith arnom ni fel cynulleidfa dy bobl. Yn o'r thwya ni nawr i sylweddoli ein breintiau amlwg ni. A chydnabod y gwaith mawr sydd gennym i gyflawni fel aelodau o'th eglwys ti ar y ddeiar ac eglwys Iesu Grist ar y ddeiar. Ac i ni'n cydnabod yn ddiolchgar mae efengylwyr ydym ni gyd wedi cael ein galw i lyfurion ddiwyd mewn cariad ac amynedd i sefydlu dy deyrnas ar y ddeiar. Ac i ni'n diolch i ti am roi'r efengil sanctaidd i ni. A bod modd i ni ganu yn llawen diolch i ti yr holl lluog ddiw am yr efengil sanctaidd. Gracious God, as we come now before you once more in prayer this morning, we thank you for your call to discipleship and to service, and to share in the great work of your kingdom here on earth. We thank you that you call us as we are, despite all our shortcomings and our failings, our doubts and our fears and our questionings at times. And we offer ourselves anew to you this morning and pray for you to make us willing and eager servants for you in the world. Bendithia ni nawr fel llafurwyr yn y gwaith. A chofiwn gyda diolchgarwch am y rai hynny ag ysegrodd i doniau megis. I doniau eu hamser a'i hegni yn ddiflino i gyhoeddi'r efengil honno gyda gargyhoeddiad. Ein gweddi dair yn awr yw ar i ti fywhau y gwaith mawr hwnnw yn ein plith ni. Yn ein plith ni fel eglwys ac yn ein plith ni fel eglwysi Cymraeg yma yn Llundain. I ni newydd ddathlu gwyl ein nawdsant dewi ac wrth feddwl am ei esiampl i ni fel cenedl. I ni'n gofyn ar i ti i fywhau y gwaith mewn nerth y bor efengil lawn iach awdwriaeth llawer iawn. Help us to respond to that call of mercy this morning through your Son, Jesus Christ. Help us to learn now from his great example to us. Give us ears to hear whenever you will call and faith to follow wherever you will lead us. Take us now, Lord, take us and use us as channels of peace and love in the world. Use us through the power of your Son Jesus and the Holy Spirit, that your will may be done, your kingdom come through us, and in the way in which we choose to live our lives. Ac ni'n diolch i ti am y gallu a'r cyfleoedd hynny i ledeini neges fawr dy deyrnas ti. Ond maddau ni o arglwydd, maddau ni, a mae'n bod yn camddefnyddio'r cyfleoedd hynny mor aml. Ac i ni'n creu dinistr ac anghydfod yn aml yn y byd yn lle cariad a chymod. Nertha ni nawr y bore hwn i sylweddoli dy fod ti yn ein galw ni ynghyd i fod yn un teulu. Dyrwy ni drwy dy ras i weld bod gennym gyfrifoldeb fel cymdeithas ac fel cymuned i ofalu am ein gilydd. We remember, as always, in each service, those in need this morning. We think of the sick, many of our members here, the sick, the lonely, the bereaved, those who find life so challenging and even hopeless at times. May they be assured this morning as we pray and think of them that there are new beginnings offered each day through Jesus Christ.
ac wrth gofio yn dyner am eraill hefyd fe weddiw ni drosom ni ein hunain. Ac ni'n gweddio ar ei ti ein derbyn ni yn gymeradwy yn dolwg ni. Nid yn ein gallu a'n haeddiant ni, wrth gwrs, oherwydd ein bod yn ymwybodol iawn ond diffygion a'n ffaileddau mawr y man i dderbyn di ac yn erbyn ein gilydd. Ond derbyn ni yn hytrach yn enw dy fab Iesu ei hun, ar hwn a roes ei ddwylo pur ar led, ac a wisgodd goron draen mwyn i'r brwnt cael bod yn lan fel hyfryd liau mai. A gofyn nhw'n hyn oll yn ei enw glân a sanctaidd e. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa boreol yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr, a pawb sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to our morning service, to members, friends and visitors, and everyone joining us from near or far on the web. Ni'n diolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad, a ni'n edrych ymlaen I wrando ar ei neges I ni. And thank you very much, Paul, for your important contribution on the organ. It's good to see you back at the organ here. Bydd oedfa hwyrol am 6 o'r gloch heno yn y capel. Sul nesaf bydd yr oedfaon yn dilyn y patrwm arferol, a bydd oedfa gymyn am 11 ac oedfa hwyr am 6 gyda'n gweinidog yn y pwlpid. Next Sunday, to follow the evening service, there will be a gathering of the Chapel Curry Club. Cynhelir oedfa ber anffurfiol ganol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And to follow the midweek service on March the 20th, there will be an organ recital at 1:05 with James Goff, who is originally from Neath, performing, and he's the assistant organist of Southwark Cathedral.
dyddiad i'r dyddiadur. Nos Wener nesaf, Mawrth y 15fed am 7 o'r gloch, quiz yng nghwmni Elin Wyn James a Rob Skewen. Yma yn y neuad i godi arian ar gyfer elusen Alzheimer's. Mae tocynnau yn 15. Mae Elin hefyd yn rhedeg y marathon i gefnogi'r elusen. Dwi'n siŵr bod ni eisiau cefnogi hi yn ei hymdrech. So that's next Friday evening, March the 15th, the quiz night here in the company of Elin Wyn James and Rob Skewen to raise funds for Alzheimer's charity. Bore dydd Sadwrn nesaf, Mawrth yr 15, cynhelir Eisteddfod yr Urdd y tu fas i Gymru yma yn y capel. Un dyddiad ychwanegol, one more date, ar ddydd Iau Cablyd, sef Mawrth yr 8, cynhelir cymun a swper undebol yma am 7 o'r gloch. An United Communion and Supper with Bloomsbury Central Baptist Church and Crown Court Church of Scotland. That will be held here at 7 o'clock on Maundy Thursday, March the 28th. Ein tro ni yw hi I wahodd ein cymdogion yn yr eglwysi cyfagos eto. It's our turn to invite our neighbours in the local churches to join us. A mae croeso I bawb. Os gallwch chi helpu gyda'r paratoi a'r coginio, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. If you can help with preparations for the communal supper, please have a word with Marian, Lynn or me. Ac yn bydd awn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Fe unwn ni eto I ganu gyda'n gilydd. Fe'n mynd nesaf sef 345, our next hymn, 345. Translation, of course, of Nantlais, the famous words, what a friend we have in Jesus. O'r fath gyfaill a dyw'r Iesu, ffrind ym mhob y storm gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi at o ef. O'r tangnefedd pur a gollwyd, o'r pryderon rym yn dwyd, am na cheisiwn fynd yn gyson at o ef I ddweud ein cwyd. 3, 4, 5.
dyna'r geiriau ddarllenon ni ar ddechrau'r gwasanaeth, rhan o'r bennod ola yna o Efengil Ioan. Ac wy'n cofio clywed sôn un tro am un o ymgyrchoedd Billy Graham nôl yn y 50au a'r 60au felly'r ganrif diwetha. Nawr, whatever your thoughts are of Billy Graham's son, Franklin, now he's quoted much controversy lately in regard to some of his views and standpoints on a whole host of matters. But I do believe sincerely that his father, Billy Graham, was an effective medium through the hands of God and the Holy Spirit to bring many to lasting faith and belief in Christ. And surely that must be a good thing. And during one of Billy Graham's great missionary preaching tours of this country, he was invited to address the Oxford Student Christian Union. Now, a few meetings previously to Billy Graham's address, there was another famous industrialist from America had spoken, a Christian man, and had spoken to the students, and at the end of his address he was very eager to have Christian people to work with him in his company, great industry in America. And he'd offered good positions to any potential employees, cyflog gwych, amodau gweithio ffafriol iawn, future security, job for life, with all the pension benefits you could imagine. And you know, he went away disappointed with the response and the take-up on the part of the students. Very few offered themselves for employment and took up his kind offer. A wedyn, fe ddath Billy Graham. And Billy Graham didn't paint a beautiful picture for those students. He talked to them of hardships and the dangers awaiting anyone who was willing to take up his challenge to follow Christ, a difficult journey. He talked of sacrifice, self-sacrifice, suffering, self-denial, and trying even to love those who hate you and say bad things against you. A chimod, mae'n debyg taw dyna un o ymgyrchoedd mwyaf llwyddiannus Billy Graham yn y wlad. Hundreds of students were affected by Billy Graham's words at that meeting, and many committing themselves to a lifelong promise of service and sacrifice to Jesus Christ. Dyw galwad yr Iesu ddim yn alwad I fywyd o ysmwythyd, coelwch. A chyforthusrwydd. Dyw eriod wedi addo bywyd heb drafferth, bywyd I drafferth I ni. Mae wedi dweud y gewn ni ofid ar y daith. The call of Christ has never been a call to the easy life, and it shouldn't be either. Dwi'n meddwl yn aml am eiriau Parry Hughes wrth sôn am yr eglwys, a ni wrth gwrs fel ei haelodau yn gynwysiedig yn disgi yr eglwys, disgi I ofni byw yn esmwyth, gan anghofio'r byd a'i loes. Yeah. Yet a life of service to Christ has its great blessings, of course. Blessings offered to us that no other life or career in the world can hope to offer us. A dyna beth welodd y myfyrwyr hynny yn Rhydychen siŵr o fod. Ac yn y darlleniad o Efengil Ioan a glywson ni ar ddechrau'r oed yma, I ni'n clywed Iesu yn siarad â Simon Pedr ac yn rhoi cyfarwyddiadau iddo fe sut I fyw I fywyd yn iawn. And in verse 21 of our reading, we see Peter pointing to John and saying, what about him? What about him? What's he going to do? And Jesus answers, what is that to do with you? You follow me. Canlyn di fi. And this is what he says to you and me this morning. Dim ots yn yr achos yma am neb arall, bydwch becso am ymateb neb arall, canlyn di fi. The world is full of different calls
to make money, that's a popular one. The call to serve your country and culture, the call to have a good time in life in general. There's the call of the flesh and there's the call of the spirit as well. And the greatest and sweetest and clearest and most rewarding call of all is the call of Jesus, you follow me, canlyn di fi. A dwi am awgrymu pwynt cyntaf, mae Iesu yn ein galw ni i fywyd o wasanaeth. Jesus calls us to a life of service to him and to others. Chymod, roedd Pedr wedi gwasanaethu yn dda dros ben ar y cyfan, ar hyd gweinidogaeth Iesu ar y ddaear, oedd wedi bod yn ffyddlon iddo fe, yn ei ganlyn ac yn ei gefnogi fe ac yn ei wasanaethu fe. Ond chi'n cofio pan ddaeth yr awr fawr, dy fe? Pan ddaeth yr awr fawr, yr union adeg pan oedd angen fwyaf arno fe ar Iesu, beth nath Pedr? Ond cilo, gwadu fe. Gwadu oedd e hyd yn oed yn ei adnabod. But after denying Jesus, Peter denied Jesus, he now receives a second chance, as it were. Remember in the reading, do you love me? Yes. To make up for his denying, they say, to make amends for his failings and his shortcomings, and to begin a new life of service, a renewed, better service than before. Ac ar ôl y digwyddiad yma, wrth gwrs, mae bywyd Pedr yn cael ei weddnewid yn gyfan gwbl, yn llwyr. Mae'n berson hollol wahanol ar ôl y digwyddiad yma. Dyw e ddim yn byw ar gyfer y byd hwn yn unig, ar gyfer ei gychod, ei rwydau, ei bysgod wedyn ni. Mae'n byw mwyn Iesu, ac mwyn gwasanaeth i eraill trwy Iesu, yn enw Iesu. And in the same way as Jesus said and showed to Peter, he says to you and I as well, don't be content in just living for yourself, for your own gratification and your own glorification. Come, follow me, he says, canlyn di fi. Give up your indifference and your neglect of others. Let's go into the world together and to help people and to glorify God in the process. Dim ond pryd hynny. Dim ond pryd hynny. Only then can you find true happiness in service. In service, mewn gwasanaeth. Beth oedd peth mawr Slawer Dydd, oedd lot o fenwad yn benna yn dod lan o Gymru in service, mewn gwasanaeth, i weini. Nid yn unig mae Iesu yn ein galw ni i fywyd o wasanaeth, ond mae'n ein galw ni i fywyd o weddi hefyd. He also calls us to a life of prayer. We were looking at this last Wednesday in our midweek service of prayer. How important prayer is. Pa mor ddwys ac effeithiol yw eich bywyd o weddi Dduw gwedwch. You know, some people, even those professing Christians, never seem to pray. They say, I don't pray that often. Others may pray once in a while, perhaps when they get into trouble. Yeah, we're very keen, very eager to get on our knees when we find ourselves in trouble, where things aren't going too well. Some are so busy that they offer a little prayer, a word here and there, better than nothing at all, I'm sure. Nes I dyfynnu'r hyn bennill na 100,000 gwell na gweddi faith yw gweddi fer mewn dillad gwaith. O na, just bod ni'n neud yn gwaith. Ond chi mod, mae yna eraill sydd mor agos at Dduw fel petai, yn ei defosiwn, yn ei gweddi, yn ei siarad gyda ge mor gyson, mor amal, fel i bod nhw'n cael sgwrs gyda hyn ffrind. Dwi'n cofio oedd hyn dde ac ond yn ni yn Tabernacle yn Benclawdd, Raymond Williams. Oedd e'n bleser i ryndo arno fe'n gweddio yn y cwrweddi. Fel sa fe'n cael sgwrs gyda hyn ffrind, a'r dagren llifo lawr i'r ryddiau yn amal, wrth iddo weddio. That intimate,
close relationship, which can only develop, of course, through conversation with friends. And some may say, yes, well, I'm sure it's true, and I mentioned this on Wednesday, but I seem to be doing all the talking. He doesn't seem to answer back. But have you tried to listen through the scriptures? Yeah? Read the scriptures. Ydych chi'n darllen yr ysgrythurau yn chwilio am air Duw ynddyn nhw? Ydych chi'n agor eich calonnau i glywed beth sy'n gan yr ysgrythurau mae I ddweud? And we also have to learn to pray another type of prayer, of course. As well as praying for ourselves, Jesus said that we are to pray even for those who hate us and do wrong to us. Dear me. A mae modd I ni ddysgu wers yn syth fan hyn os. Because, you know, our prayers may not necessarily change our enemies. They might not change them at all. But they certainly help to change us. That's the thing. Prayer will help you, I'm sure, to get the hatred out of your hearts and to look at people from the right perspective. Roedd Iesu wedi cael I drin yn wath na fod dim un ohonom ni yn cael I drin, wy'n siŵr yn y byd. Ac eto I gyd, wrth gwrs, oedd e'n gallu gweddio gydag arddeliad o dad madda iddynt, pan is ni wyddant pa beth y maent yn I wneithio. Father, forgive them, for they know not what they do. As I often say, easier said than done at the time. But in so doing and in trying to do, of course, the Spirit of Jesus will live in us. There are so many problems in life, aren't there? So many problems. Don't try and work them out alone. Take them to the Lord in prayer, in newydd gani, without any consultation beforehand. Fair play. It's marvelous how the organists will choose hymns, and I've put this in to quote, "Oh, what peace we often forfeit." We've just sung it in Welsh. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pains we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Ac yna'n olaf y bore yma. Ar ôl ein galw ni I fywyd o wasanaeth ac I fywyd o weddi, mae Iesu yn ein galw ni hefyd I fywyd o ymddiriedeth ynddo fe. After a call to service and to prayer, Jesus calls us to a life of trust, to trust in Him. We've quoted one old favorite already, what a friend we have in Jesus. You remember the other? Trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And I'm not talking here of a blind kind of trust. Rather, a trust grounded on promises and experiences as well. Ac o ymddiried yn llwyrach yn niw, bydd y byd a phobl eraill hefyd yn gallu gweld reality ein crefydd a'n ffydd ni yn Iesu Grist. I'm fond of that old story of a lady who walked into the lift of a department store back in the days when there were lift boys. I'm not that old, but I can remember there was a lift man in David Evans in Swansea, posh shop in Swansea, David Evans, and they still had a lift man in the lift. And she was such a jolly, smiling lady with, as we say, sunshine in her face. And she said to the lift boy, well, you don't have much sunshine back here in the lift. And he answered, only when people like you bring it in. When people like you bring it in. A dyle pobl Crist cael trwy ymddiriedeth ynddo fe, dwi'n heilwen a llawenydd gyda nhw ble bynnag maen nhw'n mynd. And if we are trusting implicitly, our lives can be like rays of sunshine that brighten the days for those living in darkness and despair, hoping that they, of course, they in turn may brighten the day for us when we feel darkness and despair.
gathering around us, as no doubt it will come to each and every one of us. A bore yma, unwaith eto, a phob bore arall, ymddiried wnaf yn yw. Fe, fel dywyd Penrith Thomas yn ei emyn, died ydyw'r nos, daw a'i addewid fel golau seren glos. Mae nos a diw yn llawer gwell na golau ddydd a diw ymhell. A hynny gogoniad diwennu. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, yr emyn ola 308. Eto, cyfieithiad, Elfed Lewis. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddent cael ei dwyn ar go, mae Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion, fynd yn rhydd. Wel, elfed nath y gitgan, ynddo fe, o llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd, ef yw'r gair diw cariad yw, ef yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. 308. Ddyfod Iesu Grist i'n byd. Mae Iesu Grist o'n hocor ni, fe gorchodd efau waed yn lli. Trwy'r unwedd hwn, fe'n o ganiad, i'r ochr draw mewn gronyn fach. O llawen hawn, cyd lawen hawn, llawen hawn, cyd lawen hawn, am iafod Iesu Grist i'n byd. Wel fe naid bell ac fod y ben, mae ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. Mae nhw chelanion ni yn nawr, mewn cadwyn gan y brenin mawr. O llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Ef yw'r gair, diw cariad diw, ef yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, Iesu Grist i'n byd. O llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Ef yw'r gair, cariad diw, ef yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Wel, fe naid bellach cod y ben, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen.
Mae'r holl elynion ni yn awr mewn cadwyn dan y brenin mawr. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethol. A bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad. A chymdeithas felys ddiddannus i lan ysbrydeg, i aros gyda ni. A phawb sydd yn annwyl genim ac yn absennol o ddiwrthyn ni. O'r awr hon, hyd yn oes oesoedd.